dvorci, kašteli, balske dvorane. Sve ono što bi nas motivisalo da posetimo brojne evropske gradove možemo pronaći i u Vojvodinu. Danas vam donosimo priču o napuštenom zamku u Beočinu. U pitanju je dvorac porodice Špicer. Ja sam Svetlana Brkić, arhitekta. Dvorac je podignut 1898. godine, a njegov tvorac bio je čuvani mađarski arhitekta Steindl Imre, poznat po projektovanju zgrade parlamenta u Budimpešti. Vlasnik ovog velelepnog zdanja bio je veleposednik nemačkog porekla Ede Špicer. Kuća koju je sagradio za svoju porodicu simbol je moći, raskoši i statusa koji su uživali. Porodica Špicer živela je u dvorcu sve do početka Drugog svetskog rata, nakon čega prelazi u Nemačku. Tokom rata u dvorcu je bilo sedište nemačke komande, a nakon rata smenjivale su se najrazličitije funkcije – škola, biblioteka, dom kulture, rukometni klub, restoran itd. Danas je dvorac u potpunosti napušten i, iako se još uvek nazire njegova neprocenjiva lepota, rapidno propada. Zgrada je građena u eklektičnom stilu, kombinacijom motiva romanike, gotike, baroka i renesanse, u kombinaciji sa mađarskom secesijom korišćenom u enterijerima. U holu se nalazila i kaljava peć od zelene keramike iz fabrike Žolnair u Pečeju. Peć je, zajedno sa ostalim nameštajem, davno ukradena iz zdanja. Čak i ovako napušten, dvorac mami ljubitelja arhitekture i urbane istraživače. Ipak, nadamo se da će neko prepoznati njegovu vrednost i da će ovaj dvorac ponovo sijati punim sjajem. Danas je sa mnom turistički vodič Željko Petrović. Željko, šta možemo u Beočinu još da obiđemo? Ukoliko se nađemo u Beočinu kao što smo mi danas, definitivno moramo obići manastir Beočin. Nakon tog lepog, interesantnog i sjajnog manastira Fruške gore, ukoliko želimo da se opustimo, možemo se spustiti i na Dunavsku plažu kod Karaša, a ako želimo malo više avanture, trebali bi da odemo do Dumbovačkih vodopada i naravno da posjetimo izletište Brankovac. Za ove stvari nam treba udobna obuća i naravno malo fizičke spreme. Kada naš divni dan potrošimo sa prijateljima u ovom lepom fruškogorskom kraju, možemo dan učiniti predivnim, a stomake pune u super ambijentu etno restorana Beli Čin. Sjajno, mislim da ćemo da krenemo da obilazimo sve. Nadamo se da smo i vama dali inspiraciju za neki novi izlet po Srbiji. Vidimo se u narednom videu sa novim pričama. Dobrodošli.